Запиените. Драги гостje, вам на знание дамо, как днес на Фошарску суботу та создавала чи позаблени Анице, Lina, pa drvenu Gadjanuša sin Vendel. To je en fejs lepi par, istine, kaj dekla moja uplantava, slobo vidi, da zube pa takšna lepa ma, kak zvedica. Tak so žunte, pa tak so daleč od drugoga. Ja, če gledamo njenoga moža, on je tu malo krivje, da pa če tak mislim, ka za zdravljenje bo dobro. Dobro mislim. Bavklati, te se leko zdavajo, ne? Dobro, te se bodo ženile. Tiste vendik še reči.